Young Manipuri Council Assam YMCA General Secretary Thongpugir now Iron Rosen and the Coahu Tamiran State Secretary. Asigi Councilor Wangam Vizaka PVB Namota Angana Amalu Kaikono Football Arena Taga Pungutri. Ahan Rokata Asigi Yakaka Torosigi May I cover the Miliva, Wagi Lusin Pura, if I Asam Ikomo Purusari, Amasu, Dice the Mexican Miliva, was a Alan Singusu, Kaiku, Amasu, Imam Pambiva, Wagi Mai, China, Chase and Punamosu, Punamakta, Ikaipu Rochari. Ahan introduction Macham Tozage, Haki, Ayuming, Rosan Iron Kose, I Silcher Ball Jordagini, Uzi. Young Manipuri Council Assam organization 2024 के अगस्त के तांग 3 अंदर फोन की organization कोई पाई पुसो फोन की नुमितुदा कोई invitation तोड़ा मार्क्स सरुग याके कोई organization फोन बा नुमितुदा अदुगी मुझे general secretary कोई ना हम मुझे हमसुम कोई ममल के मालूम के अपन ममते लाइनिंग लोग के नहा लोग के general secretary के हमसुम मुझे याम दे Sang Nopegi, Kanogi lining like Sugim Ram the Yam Hizer, Kanadia, the Gang, the Wapagi, Paipu, Alam Rosago Yam Lake. Just a narrow sing Napegi to whatever Todan, Apegi, Kunai, Mother, Apegi, Mate Kunaida, Koinarwal, Hobala, Konaro, Akoyamna, Kari Towaga, Akoy Chapot Porakani, Amasu Kari Tobayava, Adumatekan, a Magadi Tamzage. Ahanada, Akogi, Kunaisida, Narrow sing a quite Matota, you say. Haksang fit the labor. She quite Matholico and Hygienic Mississippi. Narrow Signa, Haksang fit the labor, Haksang Akwegi, Sajel Tawatava, Tardi Akwegi, Kunai said, Mutpa Kunai, Amamba Kunai, or Kani in a Hygienic. Aduna, Akwegi, YMCA, Pandamdi, Akwegi, Asi Akwegi, aim objective, Akway Pandam the Layamni, Akwegi, Kunai Sida, Narrow Punamaku, Akoina. Fit like another Hakan Sajel to Honova, when a Yamkana Honori, Adugi, Kanoda, Tatarapo in a point of program, absolutely Matanta, the super program Dozagani, or Yosari Sports Kamari, Lenana, or Tongnang Youth Festival Lina, Lakibur Kamangada, when we whom you program Dozagani, date no 14, 15, 16, Asida Quegi, Mategi, Oiba, Quegi Sanava Singh, Mugna, Yubi Lapi, Adulaga, Marathon, 100-meter race, Aduga Quegi, Olympic Games challiba boxing kickboxing asipuna se koina hapaga maitai masai da oiba competition oiba edoi akoi khunai sida leiba nahor mayam se motivation pinaba ahong bama poraknaba koina kamaina koi haksang sajal tawraga koi haksang fit ta leiraga koina haksang fit ta leiba tardi koi lai lai su so koina thawai or pate ga hegani adu lerega chahi da posak nisanu sadge koina labna leigani adugi pandam da koina sinjawa program ni aduga mathanga aina lining ni matanga ai Pari Hanba is Wizare, Malapuna Mate, like Luki Makada, Agi Manaba, Agi thousand Mayapunamakso, Kosoy, 100 Adua. But take Kunaida, Quick Kunaida, Unity Ama, Akogi, Punjan about Pork Passe, Akogi, among the so is peace time, Isaac, lining say I'm important in a sea, Akogi, Manipur Kalai Pakta, Akogi Alamite, Akogi, Makoso, lining the impact or lining the focus to Raga, Makoso Punjalapadi, Alina Hygienic. Malam ke puno mete lining look ki makada apoi narol punama kunsilaga koi religious factor no oiba lining amata oina apoi mete musamno punama kunsilaga koi tobo ya ba thodan ya tominasi apoi na lining amata oina oiba tarde koi unity su helakani wakolon su chap manakani aduga ipai puna thawambal liklam su apoi na khangba hen basete ka su hen ngani na haisa ni apoi na ngasi mitopi lining saluba adu loraga atoba lining da koina thawa yaw lupsina leiba tarde akoina ngasi pai puna thambiramba akoge lai gi haktak tigi leiramba posek mayam se akoina nathei duna kauthoga atoba maigei da chatpagi mayam ai thengnajare aduna akoina pai pu gi liklam sida chatpa tarde akoina hardagi leisarak pai pai pu gi history dagi kari dagi sanabadagi loikna akoina knowledge gyan loksinba ngamgani ana gi thajaba leije aduna ichino mayam da haining bai bu akoi Yayo Makai, Pipe Gilgam, the son of Honasi, Aduga, Oloboina, Handa Kanlay Park, the Salui, Manipur, Siam, Notron Bidan, Pabu Bidan, Su, Nazari,
यामना माई वखलोन सु यामना कोई ताबदे यामना नुंगाइबा फावरी यामना कोई मैतेगी दमक्ता वखलोन क्या फोंदोरई अदुगा अलोइबो ओइना अखोइगी मेन अखोइ खुनाई सिदा मेन ओइना अखोइना फोकस तौरिसे अखोइ YMCA ना फोकस तौरिसे योंग मणिपुरी काउंसिल ना फोकस तौरिसे अखोइगी मणिपुरी की ओइबा ऑटोनोमस काउंसिल अमा तानबा ngasi अखोइ आसाम दा अखोइगी मैतेगी मिहुत अमता लेते अखोइगी MLA अमता लेते MP अमता लेते अदुना अखोइना अपाम अखोइना खुनाई से होंदोकपा मतमदा पॉलिटिकल पावर दो लेतबनिना अखोइना अपाम अनिंगबदो तौबा ngamde aduna अखोइ मयाम सोथरकपा मयाम यावे अदुबो ngasi autonomous council ase phangba tarade अखोइना खुनाई की दमक्ता अहोंगबा कया कोरकपदा मैते ngasi तारिबा असम दा मसुम त्रिपुरा दसु तारिबा चोइजाइन दा तारिबा मैते से कोनजलगा अखोइना करी तौबा याबा सखो थलांगदा मयाम मांग चंगसिन बंगमगनी असिनी मयाम आइना हाइजनिंग बसे यामसु सांगदरoi ngang अदुबा ओजा सिंसु याम लेरे लो नारोल सिंह मयाम पुना फमिन से अखोइ मयाम गा कांटेक्ट तौबिरो अखोइ की पेज सु लेबनी योंग मणिपुरी काउंसिल असामाइना अदु मयाम सु अहल लम सिंसु उबिरमगनी अखोइ नारोल क्या कुनसन बगी हुजे अखोइ चवांगना नारोल चहुम हेले हुजे लेरिसे था तरुक तफारी अखोइ ऑर्गेनाइजेशन से अदुबो हादगी दुम ऑर्गेनाइजेशन तौरप मी मयाम पुना मग यावबनिना तही तरा गे तरा मंगा की एक्सपीरियंस लेबैना अखोइ कुयौदे वो इपाई पुगे लुचिंगबा मखोइ सु एडवाइस मखादा मखोइ सु ताकपी तंबिबै मखादा अखोइ लोइ पुना मग थबक मखा ताना मसा नाइना चथरी अदो मयाम पुमिना से सियारे गई सागदरoi मकान से लो सिंजरगे हागचु थैंक यू